I live a life of favor and I know who I am. Mureke tukirize Yesu aho mbere n'amagara gitu ebyasigara tubimurekere ebyasigara tubimuhereze we naisha kubitukora. Program ni ya Msimanta oyine Claire mpaka harishaitano nsimbe mbabazi nindera zawe dashiki 10 zarenga mushahina kind of course icyo kitujana cyo ni cyo ubujurize n'ubukuru ahamagara gaba bikirize Yesu kuba mujana w'amagara gabo. Ko rukubano gamba hari Yesu uba you feel like ko gumano garuka mwamani and you like tindi kushwara kumugambaho ahabo kubankorereki tindi kushwara kumugambaho ahabo kubanda bizo muri yeki so ko kubano umanyara hange cyakorere. I am telling you, you can't get ashamed and you feel it is okay. No bugana no muntu atine cyakuburuza turahanganda bizo muri yeki because no when you feel you're happy no yendogamba hari mukama wuti Yesu Kristo. Kind of course wataka generate utakamanyire Yesu kuba mujunu w'amagara gawe kutukureta abagenyi bitu twareta abahereza barahanga abishemwe bakagamba hari ruhange byabarabizemo nane byariyo nabakora ahabwo kumwitsiriza niwe utakamwikirize you feel like nanye this is the time nanye no wabwire mwikirize ankore nkebyari yakoriro mwana rizaba twatayisa owishe Elvaida twazo mtayisa kare yatugambira ibintu bikuru munonga hamagaraje bito batakikirize Yesu konga ko yahereze kumwikiriza abantu Elvaida wamirebano jangushana yine myaka 18 konga abo kwikiriza Yesu agumire nabamto konka bahurireho kace ahabijuriziwe utumutayisa ubujurizi bukano bwasinako mwene wetu ino mstudio rizoba kandi Elvaida nakushemera mukama witasimu nakwakira mu studio onarota ndiyo mukama simu asimu Yesu mukama naye baro wakuretaje naye bare mukama namusima namunonga abo kunyugorraho kandi akandeta kampisi ahanda buhoro amen kandi mwabe nashangamu imbabaza mukama nizebare kuturinda amen eze mbabazi nizo ntamburira mu butoshanyewe actually Reverend Hayana agira ati imbabazi n'ikindi cyukuru minonga no tubyaba bushesha ubu byamiro mu mbabazi no utakumanya ngo no bushesha konka bushesha shuware tsimeze mbabazi mwana wishemwe Elvaida obuturgaha ubundi nabateka hegesha ha TV tbarkumanye mbozi yawe utakikirize Yesu Elvaida karabaho into turabire mukace rero turebe hati mukama kutire hyo rinkashi hati ntakikirize Yesu nkarabo mbigwemere ebyabe bitanguhi ahabo kubanga bani nshoma ndi mwana w'ishomero konka umuzugustane yanyiho mu ishomero ndiyo mwana muto umushija yantwara mu makage azamakage nashanga hayine mondijo mukazi umukazi wa kabiri asa nagira ubusinge buke abo kuba kantwara mu myaka mito mbwenu kandi akabyetegereze mukabunereze kubyetegereza nareba bitanguhe mbwenu konka abo kugira ngo nkaba nakikozere nacyemera naguma muri ejoka nakumana mukibanyi yagumana ngambira ebigambo ebyashemeye kungambira abo kuba nkamushanga mukaye kamutahira kuko ikindi kumanya nabo wakuboriyoti wikiriza Yesu nakujuna kandi akoraje akuyamwe ikintu cyo mugasho mwene ni musima na munonga habo kunyakira Yesu akanjuna akashanga ndari muronji kuko nanakigambire mbwenu mushirwe ndiyo mwana muto aza nashirwe umushija unchizaho imyaka kandi akabari no mukozi wa government mwene akabari headmaster ati nyo kunahurire kigambo headmaster wiruka nirukishomero narihindamo konka ekinsimiraho mukama kuyantuire ogo mushija tia nagijura mbwenu ya mpobwire bwe abo kujyango akantwara ndo muto mbwenu yankunda mbwenu yankunda konko mukunkunda omwe hati nkabandi ne businge abo amukibanye kandi akabashikire abo kuba nkamushanga mukaye mbwenu twaba twagera buteka konka nakiro muri ejoka moyo wa mukama yampukuzara asa mukibanye yakunda abana banje ekimukundira munonga ebyihari numumanya
abamwe habamo kuroga habamo kwita abana bari mukishebo mwe n'abana banje twatufe bindi konka abana banje yabakunda kandi nanye nakunda abe mwene twaguma umumbabazo kunda abana ati byo byihari mwene byo ni bye leta konka ekindi kugaruka nkasimira mukama na munonga kandi ubona ko kubwashikire nango icyo tinkukisimira mukama munonga atomushija witu yatwarwa mwene yafa kutwarwa nkimanyisa mbwine nkahago bagira bana kafu aza yansigira abana bato munonga konka kindi kumanya ikigambo cye nagambire baheza kunyira ngo mushija yafa kandi yitwa motoka katere nduru mpango munonga najya nturuhanga wanje abana mbatozehe abo kuba niwe yabira ino murumo nyombwenu kargo mwishomero ryo mu kibina cya gatanu ngantine murumo mbwenu kandi yaho ndiyo mukazi wa burijo nareba onashika hafu mushija waba ino mbwenu mugashomuka mbwenu narira munonga kunaheze kurira munonga najya nturuhanga wanje abana banje mbatozehe kuko kisima mukama kufutere nduru mukama jhurra enduru yanje mukama kajhurra mbwenu buriyo butesi obunabire nyine ruhanga yabunye hamu hati najiro bwenje ahubwo kuba nakigamba je ngo ari yabiba wefakazi kandi agaraka yorefuze hati nayemera hari yecho kuna yemerira hari yecho kandi nagaraka najuma mbwenu kuna hereze kujunwa moyo wa mukama yantaho burinzi bwe kandi yagaraka yabutana abana banje mbwene cyo nicyo simira mukama kandi kamwebaza abana uko ine bangaye abana kabanyine mushanju abo mushisha mbwene hati ekinyongera kusimira mukama kandi kagaraka kamwebaza omukura abana mwoko mukushwe rwokwe ntakajunurwe atomushija ekiyasigiseho mukibanyisha yakisigisaho atekiza kumwigurira ine omukazo ndijo amuyankoko mutawene aija mushendekerize mbwenu ekikweyongeraho nikyekyo hati sitane yanje ngo nashi shijogu kakureta yafuta hari uriyo mwana muto munonga mwana hati yatandika kureta abandi hati byaba bibi mbwenu muzigustane nanye yanyagera tushohoraniwe oronde yo niyo ndijo kuniyo naye yamukire rero ko kwikiriza Yesu wa muto mutima gwawe hate bibyona no bihemura rero Yesu abantu bayemerero muri iwe kandi abantu we yategeko muri iwe ati kunagira heru muzigustane we nayenda kwanika najirenda ndakukimanya ko nagiye kuzara nazara umwana wa hero yagire kusha yagenda yashabo mushisha none kandi aho cyaba kirungi umushisha yacimanye umwana kandi yoreko mushisha yacimanye uzugustane tiyarekeraho mugambe amazima Biburi ne kigamba je ngari yabahindura bo businge akakana twari ndijo enda ya hero konka uko nashyiraho narereho kwimuka kwa yongera kwabaho moyo wa mukama yangira ngo garikiraho aho ntunatandikire kuzara abana bamushije ati nganyine babiri nyina yija nagitaho babiri abaheru ababana konka tkunahika moyo wa mukama yangira ngo ngwenu rekeraho wahe mukirotyo rekeraho tunatandika kuzara bamushije ngena bamushije nyine mushanju atabaheru babiri konko bar babiri azomushije akafa kuyafire yabasigaho bakiruho kandi tarababinjire mu bari yabaheru ababo bene shewa abana banje mbwe no mushije nshwire ubunshiro no mukayegesha ati nako
tahamo butandu mushisha kafa atwereze kufa nareba yasiga bari ababiri bakiriho mukayawe nareba abana b'urujanjoba kanda kwija kubabasa mushisha kana bari mukana najigadinga mbwene kanda kuza kubabasa mwene umwoyo wa mukama yashangwa yanjonere yanje atujwangurira atanajwangurira abantu wabo bakana bamanya bakana babenda nataho buryo abana nabatasi nkako nabatahize ati hakaharimo umushomwe bangira ngo umushyogo mbene kati mukurekera bo mwine azanka banzira umushomwe mbojo abo bona bakabari yabojo ati kuna bashize yo mushyo wanje bamungarura azaka ariyo musini yakana mwenu ekitaba tukiba kuyabire baza kubuzibwa bakora feyawero kuyabe narga yaterwa hejura kuyashiko mukata mama napipa mwenu tasibire yo munonga twamutwara mu irwaro ati mushogwe hanga yamweta kunabire ni nyebwa ubwo mwoje munyanya nawe owaheru yarwo mukaru kuzantungamo akaba ine bitocha azakanda mutahize yayakabusera wa kwitu nabo motoka yamwita mwene hataba banabo hatubafu abaheru ejo nenteka ya ruhanga tinteka yanje ko muntu ruhanga rwari kumanyo ko yabitwarize hata najante mwene mukama ebi byona byabireho hatobe ni wanzira kumweko mukama yanzira kumweko yampamani go koraba bana binabire nyine abo mushija ninyijuka ngo atakafire hakahasho wiro mushomesomwe konka abantu bona bakabariyo mu ombimine bya mushanju siniya nango haruno wabe nakweza ngo bushomesa kandi kabanyine no gucurukonka mbwenu no makuburi tukantuzara konga si maruhanga agwaze ngo ari yabi ishewe fuzi akimo mwiguru ya yorra abana banje kandi yakore cyo kutangaza obuteso nabire nyine ruhanga yabunyamu abana banje bashoma ahabwo kuba mushija akaba yine bintu kandi kuyahereze kufa ebintu akayabaganise konka harwabe hatakabaganisibwe atkuba habaganise moyo wa mukama yanje ngo otakunde kibanja shomesa abana haba kuba ngareba abana baboje babatashomere baza kubabaya ino bakubabishi baza kubabayayi kandi sheba kana akunda okushomesa mwenu moyo wa mukama yampamani abana bashoma abamwe na headmaster abamwe ngwino kangire ngo hariho mwojo washomere ya business hatari Kampala nakora mwene chinkongera kusimira mukama no kumwebaza munonga abana bariyo mu mutawuni mbarira naba bazize baronjira babasire ekoti hato wabire ubwo kubazira akaba ariyo mu musini ya mukaga yareba ati umuko witu tari yo sente mwene kantoraha ebyo kusama kerere mbereje haza hata ine makerera ho munanko mutawuni ebiruhanga rukumukozesa ati bwanyuma yija yayakira no murumuna na wamwine mwene mukama yaguma natungureka yanje nagitungura abana bashoborokerwa abana ruhanga yabahereza esente ziringanire zitarenjire mukama najati ntakwa binji otampa binji nkebwe izina ryawe kandi otampa bice nkashekereza izina ryawe mwene biringanire mwoyo wa mukama biringanize okunabire ntari kutekateka Yesu yabiringaniza yakore cyo kutangaza ruhanga nkorire cyo kutangaza abana banje bahereze kumbe kenje nunjo mukomwe Yesu ariyo nahimbiso ebyarigireho ebyabashomise hata bayona babigana mpora ngweno nyongera kusima mukama no kumwebaza ko kushengo mugiga Yesu no mugiga manya washengo mugiga Yesu go mugiga
notekwa kuba mugiga ahabwo kuba abana bari kushoma nkabanja ntona ndiyabasa hona mukama ndiyabasa mbwenu nabona owampamize yangira ati ubu washengero mugiga turyefuza izoba na rumwe iwe muhereze byawe byona mukama naza kugirata naza kubikora kandi nimusima nimwebaza byona bikoze kandi abishirize habwe mbabaza mukama nagira ngo tumwegekere kushoberwa kwitu kuona na tutaho mutama mwenu ukagira nti mukama nyowe tindu kubasa tingine kindu kubasa murinye kandi tukiro mwenu byona mukama nabikwereza owe ni wabasa aza mukama yarimo mu iguru yabasa haza nkaba nindwara munonga na hati nindwara konka ko kuza wa Yesu ayino kwa kubigera ubwo mushije yababira ruho kandi indwara mwenu esente zuhera no mu irwaro bija bankwatamu ekirwara cya sukari mushije kiro konka sima ruhanga n'ubundi kukitamburiramu nkirompurire kandi nkirompurire nkinombe rwanje nkinamagara ganje oba nshasha nimbito mushagama obanye mukandije nsima mukama obanye mukanishasha nsima mukama habwo kuba mukama obwo no mwesugo kandi numurunje biro byona ngono nabane ngambera bampurire omwizina lya mukama bahurire okwegamira mukama ahabwo kuba mukama no wamani ninyijuka ngo arwe cyahandikirwe kiryo muri Zakariya eshura ya kashatu yoshuko kwihwa bibi no kutunga obushobozi bwo kwishikira umwene uko kugira bibi byona wabifiti ngo mutima okanga kubyatura kasharo bwo rubaje tarwizoba narimo bwo rubaje mbweni iwe gambera mukame byo kushisha byo byona abo ko weza kumugambera mukama ogu nakutaho mutima hati mbwenu nkaba ndiyosho hati nkaba nyine bibi konka mukama akagira ngo yosho kwihwawe bibi no kutunga ubushobozi bwo kwishikira ahabo ko kweza kwishikira wa mukama notekwa kumugambera byona rero mukama afutaho mutima kandi akutaho feva ye moyo wa mukama akorro muri iwe akorro mbana bawe mwene byona biba birungi omwizina lya mukama ahabo kuba obutumwa bunabutunga shaha ikumize kiro haza hari umujo wanje yaryomuka ubwo Kampala ayisire nyekiro omukasheshe ka shaha 12 nyumuka itera kodi mushango w'ishengeke zaho mugambira ntaza moyo wa mukama yantuma TV West ati yesasi mwatkashi atkawe wajigire wahira bujurizi atkanda hati ntachi mukama ekinda shange yo cyarkwenda nicyo ndagirenje nicyo ndakwe ahabwo kubo bujurizi eshaha yona butura burubusya nekigambo cya mukama eshaha yona kitura kirikisya mwenu kuna hikaha moyo wa mukama ekiri yakunda ngukore nicyo nakora kana yongera kusima mukama no kumuyebaza yakore sento mushaho yampa transport ezo temba bazamukama ezihwero musisi ezihwero omwishirize mwenu nabanimpiga batahi banje abampurikize muzo mumbabaza mukama ahabo kubembabazi nizorra haruho abarinkanye abihirwaho abashija bakasigara nefuzi mbwenu harwishe wefuzi kandi harubiba wefakazi iwe cyawe mugambire byona ebiru kusasa ebe manyota sherekwa nama haruho go orukumanye ebe bitasherekwa nama na kigamba cyati mungambire bikubashasha ebe bitasherekwa nama bitu namusima namwebaza ahabwa ruhanga okundeta TV West hari yamusimanta nyowe ninyoha nyowe neka yanje ahabwa Yesu okutayayira tukamanya ngo Yesu aruho esha yona temse wati ninyoha nyowe neka yanje mbweni nyowe ninyoha mukama nyowe neka yanje
kurani mwene kurani yahansi yebigere byawe eshaha yona nyoro biransi yebigere bya mukama mwenu nkimuchiro muri mukama ajo franda kweza kuntera na janti Yesu omurimo no gwa mwene nyumusya nzi gukora umurimo gwawe nasimanje mukama munonga namwe baza owandeto muri yo gumwanya kandi nkashangura yo urire kandi ukanyakiraje imbabaza mukama nizebare kandi zigumene zikora obutwire bwona ahabo kuba Yesu n'umurungi ebiro byona mukama bitasimwe nishimwe Elvaida nishabangora misi abayirere bawe tutwarga tutabakwirere twendede ego eshaheji yemoyo wa mukama yantuma mu TV West nindamusi abana banje nindamusi Alex nindamusi Andrew ndamusi Dani ndamusi Mugiga ndamusi Jonani ndamusi Stewart ndamusi Junior abana banje nimbakunda ahabwe mbabaza mukama ogo wabampire kandi akabanyorera abo kuba nkamushaba ngo abanyorere kandi akabora omuzina lya mukama kandi ngaruka ndamusi Reverend Katunzi omwoyo wa mukama yatuma ngo nja TV West ngambye ko mukama ari umurungi mukama n'umurungi biro byona kandi ndamusya no mburuso witu wakahunga Yesu akuherezo mushi kama witu agumenimo azani ndamusya nabakamwana banje ngwene eshiri kumanyisanye nabojo kandi nyine nabakamwana banje onezo temba bazine bahara banje kabaziro mushumwe ranga ya mutwara konka hata mumbabaza mukama ariyo nampereza bishiki kandi abishiki banje nibankunda tinkugira ngo ninkigambira aha kugira ngo ndyaha bishiki banje nibankunda nibampeshitiyenesa ahubwo kuba ninyenye nabo kabazara abarenze baronje imbabaza mukama nizibare mukamba witasimwe program ya msimanta kando ideclare mpaka 5 msime mbabaza habo wishemwe Elvaida kandi ninyisikangu hariyo ni muri yokwe uyine myaka nkeyo wishemwe Elvaida ningo bundi toyinde myaka nkeye konko bundi umukundo wawe yagira magaragenseji yakusigira abana iwotatena wikiriza Yesu kubomje no wamagaragawe ukamwe kwasa ukajirete byanje nabi kuhereza niwe urukumanya utebyanje nabi kuhereza abaniwe wakora Yesu nayija kubera umushija Yesu nayija kubatata wabana abo abora ko nanamanya kubarakure nanamanya bakura bata nanamanya barya bata nanamanya bajwara bata nanamanya bashuma bata because waro wishe muri Elvaida kana mata abana bo mushije byargaho nyoti nyine muri mushije no wabire nakora baza kushoma bata konka Yesu akabashomesa abana bo bwa hati bamwesimsa ubwa hatayine abakamwana shuware no gusimba imbaraga mene muretse twitirize Yesu ategeka amagara gitu yebyitse byona tubimuhereze emgugu yitu yona tuture mata yone kigamba kurunje yewe no mugugu kuremerire gumutware agukuture ebyasigara byono bimurekere when war kumanya ko aratobeneje mugugu ngo kwaragiye korre ahasigaro karebe byawe n'ibiterere program ya msimanta twikirize twumureho idashikana indebaza bashatu na mukageza lego mushahina tuza kubantu rwo musidisha 5 twino mweshongozi obu turabe twinira wa gospel nawe naza kuba natutahira hana tugambire byeye twikirize twumureho natugaruka